Belaino berkata, selagi datang kata mereka, jeng kemana jaga wano gak jeng Tiprasa ni tu petrol pump tahu nak apa no, kalau seberi enggak, kalau jaga amo ang tahu jaga nus tu ya kau ni tini, Belaino sini no, kaisa example no kah, ke jeng bus kanggo, kemana deh cini lo korang no Belaino kau ini no Belaino, imang no kah hingga amo, enggak, jadi neng kah hingga amo kau mukhang Usia gua hasil, paling anggai ke munu ko, sini je balu kali 3-4 years kan kah, bini je imang, amsa kotor bo kaisa goal set kai kai ke, amono bo, kasi kai na ini target na ho, so bini je omo high, tapi jazba dehin cina, bini je omo, bini je tam sana bukan je musuh mani no, norong ni orang bo, amo high na tonton, because amo high ke tonton kai ke sejeng cini imang orang bo high no, mukhang senai mana, okay, bini all attitude, bini all the tam sarai, yes, bini talent. They bini all petrol pump ni je bumung pan. Ang Belaino got Khatwngjak, Belaino milizaki tongka hike. Ang apa no Belaino best wishes kaya bini bus kango. They bo kemana project tongko amo seng sukrubi saya ko but kaisa ke joto je imang nukmani joto nuk thangtung amo no ang wish kaya. They jini bus kango kemana beri rok imang nukui tonglai rok Belaino. Continuously norok ni imang no mukhang khai na bagi try khai di because jeng imang no khai ke se jeng mukhang khai jak tengo so jeng thumani sisana nangga hai se ko khai kom ke so joto Tiprasa rok na aga no norok or jaga phai nai chini Belaino bisa chuba so khai di norok hamai phai di hamai joto no khulumka tini first day inauguration no ang RD block o jaga Belbari go faishok paisa fan fuelo ang Belaino Khatwngjak tini tamne bagai hingke by nono be Belaino inspiring bo tamne bagai hingke bo khoroksa beringi bo asik ke chini Tiprasa rong ne bagai kaham opportunity tahanai hai ke buino inspired ani hanai because tamne bagai hingke askalo bri rong no okui tongo equality ni bo chini choli tongmani hai ke no bo women employer ni kaisa apa kasi awareness hai babo and abo nang jotonon ko koina muchungo je lukorong nai tongai rong norok ni bushaje rok beri tongke ani ni manai bai songke beri ngi kuno khaime ane amte hygienist mane kere tabo and norok kasi example bai ni oron nai norok sergi mano abo chini Tiprasa rong ni bagai simia bai ni ni bagai simia abo chini ni se mawan chuk lai nai and ang jilu korong nai tongai rong no chini o khumulung area ni jompu he ke takar jola jompong no ni yang ti rong no laishi tong phe no fan fuel fai no ni petrol da phai mano no agartala he ke jrai na ra go thangai hasalo thang daina nanglia and abo nang Belaino tai best wish ra namu sumo ani sa logo tai bo chini Tiprasa ni bagai tai bo am thai ke chang sa to iman to lekin ham